Nongeye kubaha ikaze inshuti bakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose mbifuriza amahoro imigisha no guhamuka ronga mu byo mukora byose. Hashize iminsi ingabo z'igihugu cy'u Burundi zitavugwa mu ntambara by'umwihariko, ngira ngo murabizi ko mu minsi yashize zavugwaga cyane na cyane ko zifite abasirikare benshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo ndavuga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ubu rero ibintu byakomeye, amakuru mashya kandi ashyushye arerekana ko ingabo z'u Burundi FDNB zongeye kwambuka ikiyaga cya Tanganyika zerekeza ku rugamba rushya kandi rufite ubukana bwinshi. Ni intambara ikomeye igiye gusakiranya izi ngabo n'inyeshyamba zatwirwaneho zifatanyije na M23 mu misozi miremire. Muri iyi nkuru rero y'uyu munsi tukaba tugiye kubagezaho amakuru arambuye y'ubu butumwa bushya, inzira abasirikare barimo gucamo n'impamvu nyamukuru iri gutuma berekeza gushaka kwigarurira agace ka Minembwe. Gumana natwe kugeza ku musozo umenye ukuri kose. Amakuru yizewe dukesha ibinyamakuru bikomeye by'umwihariko SOS Media Burundi arabyemeza neza adashidikanya, hari ukwiyegeranya gushya kandi gukomeye kw'ingabo z'u Burundi ziri kwinjira ku butaka bwa Kongo. Mu mafoto aherutse gushyirwa hanze agasakara ku mbuga nkoranyambaga, harimo n'iyi uri kubona muri background y'inkuru, haragaragara ubwato bushya bw'intambara bw'ingabo z'u Burundi zirwanira mu mazi. N'ubwato bwagaragara mu masaha y'umugoroba yo kuwa kabiri mu mazi y'ikiyaga cya Tanganyika hafi ya Rumonge ni mu gace k'amajyepfo ashyira uburengerazuba bw'u Burundi. Ubu bwato ntabwo bwarimo gutembera gusa mu mazi y'ikiyaga, bwari bwikoreye abasirikare benshi cyane ba FDNB. Ubwo ndavuga igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi kimwe n'ibikoresho byinshi bya gisirikare, intwaro ziremereye n'amasasu menshi. Birerekana ko Burundi bwafashe icyemezo gikomeye cyo gusubira ku rugamba mu buryo bweruye. Aha twakwibaza tuti kuki bongeye gusubirayo ubu ngubu nyuma y'igihe batavugwa mu rugamba ndetse bamwe mu basirikare bari baravuyeyo. Amakuru aturuka mu nzego za gisirikare yemeza ko urujya n'uruza rw'ingabo ziva mu gihugu cy'u Burundi zerekeza muri Kongo rwongeye kubura mu minsi mike ishize kandi ruri gukorwa mu buryo bwihuse. Kugira ngo twumve neza ibi bintu, reka dusubire inyuma gato turebe amateka y'izi ngabo muri kariya gace ku burasirazuba bwa Kongo. Iki gikorwa cyo gusubiza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo kije gikurikira igikorwa gikomeye cyabaye mu kwezi kwa 12 kwa 2025, ubwo ndavuga mu Kuboza, ubwo Burundi bwakoraga igice kinini cy'ingabo zabwo. Icyo gihe Burundi bwahisemo gukura ingabo zabwo ku rugamba mu buryo bw'igice bitewe no kwiyongera kw'imbaraga no gusatira gukomeye cyane kw'inyeshyamba za M23 mu ntara za Kivu y'Amajyepfo cyangwa mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu bice bitandukanye. Byabaye ngombwa ko izi ngabo za FDNB zisubira inyuma kugira ngo zisuganye ndetse zitegure undi mugambi w'urugamba. Ariko se mbere y'icyo gihe banganaga iki? Kuva mu kwezi kwa 8 kwa 2022 kugeza mu kwezi kwa 12 2025, umubare w'ingabo z'u Burundi zari zohejwe mu burasirazuba bwa Kongo wari munini bidasanzwe. Raporo y'imbere y'ubuyobozi bwa Kongo yavuye muri Minisiteri y'Umutekano n'ibibazo by'imbere mu gihugu yagaragaje ko abasirikare b'Abarundi barenga 29,000 bari bamaze koherezwa muri icyo gihugu. Uyu ni umubare munini cyane w'abasirikare werekana uburemere bw'uru rugamba n'uburyo ibihugu byombi byiyemeje gushora akayabo mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Muri uyu mwanya rero twakwibaza inzira izi ngabo zirimo gukoresha ndetse naho zerekeza by'ukuri zivuye muri iki kiyaga. Amakuru yizewe avuga ko aba basirikare bashya bari kwinjira banyuze mu mujyi uherereye ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika witwa Baraka. Uyu mujyi wa Baraka uri gukoreshwa nk'icyambu cy'inzibacyuho kugira ngo aba basirikare babone aho bahagarara, babone uko batunganya ibikoresho byabo mbere y'uko bakomeza urugendo rwabo berekeza imbere mu misozi no mu mashyamba. Bava i Baraka rero bagakomereza urugendo rwabo ahantu hatandukanye bagana mu bice by'ingenzi. Ibyo bice by'ingenzi nyine ni ibice twavuga ko byerekeza n'ubundi muri za Minembwe cyangwa teritwari za Fizi ndetse na Mwenga.
izi ngabo zirimo koherezwa gukambika no kurinda uduce dutandukanye tugizwe n'imisozi miremire turimo Kakenge, Mulima, Karingi, Mikenge ndetse na Bidego. Usibye utu duce tw'imisozi izi ngabo zirimo no kwinjira kure mu ishyamba rya Mukoko ndetse no mu gace gatuwe ka Rurenge. Ibice byose ni ibice by'imisozi miremire cyane kandi bigoye kurwaniramo kuko imihanda yaho iba ari mibi cyangwa nta nayo, akaba ariyo mpamvu nyamukuru hakenewe ingabo nyinshi kandi zifite ibikoresho bihagije byo kwihanganira imbeho n'imvura yo mu mashyamba. Ese intego nyamukuru y'ibi byose ni iyihe? Kubera iki Burundi burimo kohereza ariya mabatayo yose y'abasirikare kongera kwambuka amazi menshi? Intego nyamukuru y'iryoherezwa ry'ingabo nk'uko amakuru abigaragaza kandi yabyemeje ni ugufata no kwigarurira agace ka Minembwe. Iri ni izina rizwi cyane mu mateka y'amakimbirane n'intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo. Aka gace ka Minembwe kakaba gatuwe cyane n'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamulenge, ariko rero Minembwe ntabwo ari agace karimo ubusa cyangwa karinzwe nabi ngo uwo ari we wese akigarurira uko yiboneye. Karinzwe bikomeye n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa Twirwaneho. Uyu mutwe wa Twirwaneho ugizwe n'abarwanyi b'abanyamulenge bavuga ko biyemeje kurwanira no kurinda abaturage babo n'ibyabo, ubwo ndavuga agataka kabo. Igikomeza ikibazo kurushaho nuko uyu mutwe wa Twirwaneho ufatanyije cyangwa se ufitanye ubufatanye bwa hafi cyane n'abarwanyi ba M23 bamaze kwigarurira ibice binini bya Kivu. Ibi rero bivuze ko ingabo z'u Burundi zitagiye guhangana n'umutwe muto, zigiye guhangana n'ihuriro ry'imitwe ikomeye cyane imenyereye imirwano y'ishyamba kandi zineza imiterere y'imisozi ya Minembwe kurusha undi muntu uwo ari we wese, ndetse bibutse ko Twirwaneho yanabakubise umugenda. Kuri urugamba rero rutoroshye, ingabo z'u Burundi ntabwo ziri zonyine, ziri gukorana bya hafi n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizwi nka FARDC ndetse na Wazalendo. No kuvuga ngo Wazalendo ngira ngo murabizi ko ari ya mitwe y'ibyihebe y'ibisambo, akaba ari imitwe y'abicanyi izwi nka Mayimayi. Iri huriro rero rinini cyane rikaba rigizwe n'ingabo z'u Burundi zaturutse hakurya y'ikiyaga, ingabo za Kongo ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo bazi amashyamba neza. Rifite intego imwe rukumbi: guhashya, gusenya no kwirukana burundu umutwe wa M23 ndetse n'abarwanyi ba Twirwaneho, bashaka kubambura ibice byose bagenzura, by'umwihariko agace strategique ka Minembwe n'imisozi yose iyikikije. Uku kwivanga kw'ingabo z'amahanga, inyeshyamba zo mu gihugu ndetse n'imitwe yitwaza intwaro bishingiye ku moko byerekana neza uburyo ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo gikomeje kuba urusobe rwa politiki n'igisirikare. Mu gusoza rero amakuru yacu uyu munsi, nshuti bakozi bacu, biragaragara neza ko umwuka utari mwiza habe na gato mu majyepfo ya Kivu. Ingabo ziri kongerwa ku bwinshi buri munsi, ibikoresho by'intambara biremereye biratwarwa ijoro n'amanywa kwambukiranya ikiyaga cya Tanganyika, kandi amatariki ari imbere yerekana ko imirwano ishobora gufata intera ndende kandi igahitana byinshi. Tuzakomeza gukurikirana ibikorwa bya gisirikare bya FDNB muri Kongo umunsi ku munsi, mu gihe bakoreshaga drones z'intambara Skoyi, ubwo ndavuga drones kamikazi CH4 ndetse na za Skoyi ndetse na artillery. Ubu batangiye kohereza ingabo kugira ngo noneho urugamba nyarwo rwambikane. Ibi kwa mu gihe ibiganiro byo mu Suisse nabyo birimbanyije. Inshuti bakuzi bacu rero, niba utarakana subscribe kandi kugira ngo ujye ukomeza ubone amakuru yacu 5 kuri 5, naho ngenda bakunda cyane muri abagaciro nahamukanya.